vita na wati mere e mbalavu nona ya uoni dhakadhaka. Kasona ngauna ninga isuka mai sando wa wale lako vata nona dhundru. Ke waka inda umbera na kena waka ya kabini lesu mai na nona dhundru e rau ni waka vuitovo kaukaua. Wina kakala! Waka mturuku! Ni oti nona mbadi wakararao taiki o mere na ndona mbongi sangiriti o tona uwisa ka wakabuna nona mbeta ki wakalao o na watina. Sanda urere boli o mere kalau malangkataka ni nambadi wakararao itopo kauko wa watina kama ni laki tigo wera na wekana. Ni oti nona beitala no ke irtona uwisa ko mere atukuni buame wakasala taki wakalawa. Arai-rai ve irtona Legal Aid Commission ningan reba na veibuke. E tau ya butaki na Legal Aid Commission mesotavi na veibuke veira na wakataki mere. Na Legal Aid Commission, endo lavi raramba wana tamata ya andua kasenga ni saumi. Kasenga talenga ni wa tautaki e na nonda rawaka wakailavo. Ano nga watalaki na odisya? E na kisi ni veileti ni matavuvale, na Legal Aid Commission e solia na wakasala wakalawa, ka veibuke e na wakarautaki ni wakaroni matavelewa e veira na lako dhuruma na kisi wakaongo. Na Legal Aid Commission e rau ni wangoleira e radhuruma na kisi wakaongo kina vei tambana iso, ka rau ni vei wakasalataki ka vuke ke wakai rangan reba. Na veibuke ni soli wakasala wakalawa e wangole talenga veira na wakathalai wakalawa. Ni oti no na wakasalataki wakalawa mere mai na Legal Aid Commission sa soli talenga wane wakaroni matavelewa i membaleti watina. Na i wakarongo e tango maki mere mai na vei tovo kaukou ando wakahethora na watina. Ka sa rao talangani tiko e na nona vale se i venga na vanua e vea tiko kina ka maroro i tu wakalawa. Na vale ni volobola ni Legal Aid Commission e rasa atu e na vei vanua e viti. Ka solia tu na i wakasala wakalawa senga ni saumi. Ki vua ngan reva me bala taki na nona kisi sa rau ni kere mai. Kana rawa me na bukei wakalawa. Application and pass it to the lawyers, eh? The Legal Aid Commission is free legal government services. Veira na lewe ni vanua kan renre na nonra vei taratara ve na tambana ni Legal Aid Commission me mbaleta ni ratu wakayawa se so era levava tumbeka e sa tiko endo na programa vo ka wakatokai na REACH e wakandeo takayani na venga ravi ni veivu ke wakalawa veira na tu wakayawa. Era lewena na programa na REACH o ira na wakelesi ni Legal Aid Commission, Ministry ni Marama ngone ke na voluti ni mbulan raunravua, UNDP ke ira na vei tambana taleso ni matanitu. Era linga bata e na kena wakandeo taki na veivu ke wakalawa, veira era wakai tiko boleka e na vei tauni, tauntaku ni vei tauni, ke na vei atu yanu. Na REACH e kena imbale na ndondono, vei wankangato taki, ke na vei wakandua batataki veira na lewe ni vanua e viti. Na REACH e tau ya butaka na United Nations Development Program ke na Ministry ni Marama ngone ke na voluti ni mbulan raunravua ke na Legal Aid Commission. E veise matitalenga kina na tambani ni venga ravi e na tauntaku ni koro pakawawalangi o ka kina na nonravale ni volovola na talai veivuke. E veitoko ni kina na matinitu o chavani ke na UNDP. E veise mativole kasara na REACH project kina Sustainable Development Goals se Global Goals. E na kena inaki me rawati na mbula ngalala ni vei matatamata, to koni na tiko velomani, vei wakandua watataki kena vei wakatoda wataki ni vei matasongo. Na REACH e vuke na matinitu o viti e na kena sotavi endona yavu ni SDG. Me koni ndua e ngwele dhavi. E tiki ni programa na REACH na nonra veisi ko na iwakalesi ni Legal Aid me ra wakabulili na lewe ni vanua. Me ra kilana nonra dondonu ko e avu takitu e na wakabule wake i viti. Kei na nonra wakasala taki wakalawa na lewe i viti. Na inaki ni programa ni REACH, sa ikoe na kena wambimbi taki ni kena wasei na itukutuku, veira e rangan revatu e na loma ni nonda vei tiko. E wawasibi veira na marama ke ira na ngone. E ka marutagi vei keitou na watite ni tukutuku, kena nonra taleve na vei matatamata ungo. Me wasei kena na nonra dondonu, kena dondonu ni mbula raramba. Veira koe loma na watire, Na programa ni REACH e tokona na nona sasanga na matenitu. Na kena pakarautaki veira na lewe ni vanua na mbula raramba, bula wakailavo, wakasala wakalawa,
kasemata na matamposi ni vei kawakalawa. E volai na yavu ni vakavule wa keiviti ni Legal Aid Commission e na pakarautaka na vei vuke ka senga ni saumi vakailavo veira na lewe ni vanua kara senga ni rao ni sauma e ndona nonrandau ni vakasala vakalawa. Na Legal Aid Commission e vei vuke e na vunga na vanua me vakana kisi mbasulawa ke na nonra vuke na vakatalai vakalawa me adhoba ni vakoti na nonra kisi ni vele wai. E vei vuke telanga e na vei lenga ni matavu vale me vakana vei mbiu saumi vakailavo nonra garavi na ngone tokitaki vakalawa ni ndona ngone ke na kena wasei ni yau ni matavu vale me vakae kuvuti e na lawa ni matavu vale. E vuke ira e ra vei ledha ledhavi vakalawa me vakana taukeni ni nomu yau vei vakandei taki vakalawa vei koea me taukena na yau na vakandinandina taki ni vei solisoli ke na vakandinandina taki ni vola vakalawa. Tondono e tiko e na yabu ni vakavulewa e kuvuti kina na kilai ni tukutuku vei ka vakalawa vei ka vakailavo ke na mbula raramba. Na Legal Aid Commission e na iprokaramu ni REACH e rato sasanga taka na nonra vakarara mataki na lewe ni vanua e na nonra tondono koea e abu taki e na lomo ni vakavulewa kei viti. Na vakandeo taki ni venga rabi vakalawa e naki levu kasemati talanga kina oira e raitau kei ni yau. There's no point in, having a justice system. E sanga ni vai mbale na kena tunalawa ni rasanga ni rasotavi oira e rasanga ni rarawaka se malumaluma na non revu ni lavo. E ndondonu me sotavi na veivu ke veira ke na lewe viti. Ongono vanua e dhurmai kina na veivu ke ni Legal Aid Commission. Available to those who can afford it. So that's where the Legal Aid Commission comes in. Na Legal Aid Commission e vakarautaka na le wandondonu veira kede na lewe viti.